Hello, Ghana for Mobia Kwaba at the Bayer Inside GH TV. Abusia, Miss Roba, now with me on subscriber to me. So, for Maame Pep Donkor, and I say, radio, and Pufu womb, the Bofu Papa party say, Nina FRESH and Tokobi actually was social media and so I say, and now some matches of Maame Pep Donkor, I'll bet say a year, Natina TV, a Apostle Antwi. I bet send warning on my Minga Guinea now, or sending warning, Pan, the Akomaya revenue, and Pia se ompe asumdwe a opa asumdwe nkwade a onkasa nche aye natina anasa Apostle Antwi ene Maame Ng3g3 na omukoso aye de omoye anasa omu lazy audios wo eye social media no so a ono so ede secret bibi eba be go abonten abusia enya asem ketewa ni na mu no ebuafu a o kire se nkrofo bia ka no social media nso oye na anyi se onfi ho nanso Apostle Antwi nkwade one Maame Ng3g3 ontwe emom mfom ho adida obe sorry eti omopa anya asem keto nti na busua yebeko na kotis of Maame Pep Donkor nsem ono ankasa beka ede kire ye Maame Ng3g3 mu na afedi ye ba ya beto aso kama ede amamo bisho mi subscribe to me mia eye bell na one channel like video yi na afedi kire wadwen or comment section wona bibia enya kama pa busua yenko ni nkoti eye of Maame Pep Donkor ye ba ye beto aso na meka wo se me nya beef a won mi twa na nopa na me twa na nwumere Miko bifu ya mete. She. Baby a apia bebreka ho bi a papa onyame nhyira so obe confirm. Amo mo hunu se yampa se in back door se die si ya e ma de be Apostle petwe. Oni ni nua Ng3g3. Jimi fo ba no. Omo ka se omo sori etia de be papa ya ene Apostle gina ni so. Gina samba. You also babumi ya mesi mishia na London on the 1st February. Ebe yero wa London abontene so. World War Part 2 aso fo mi no. Yeshia sa wote ase. It was war behema. Nese de yere nya shawo. Behema foforo ni na yere enka wo no. Apostle Antwi ne ho a. Onhia me. Onhia me. So ye behema ina for ye behema mu a. Hwe onuado fo wo me ka semba akonkyere in social media ha na me wo no. Me diki aka chi bi se nyame honhom na ho de yede etimi mo se me ba fom na me ne wo sresra eno nche se me suru wo me ba fom na me kasa kire wo eno nche se me suru wo tweboku dua number 2 me mami omega di wonim me sister tweboku dua nim se me se me ma wo favor na eno nche se wato me o na eno nche se me suru wo de bi me na me ka kire mo se Apostle Antwi apeke woni me kasa back door omuko just program we kura bae no oba be frɛ me ne me kasai on se no na me ba no madam Lande no wo confirm kire mo se bu wo kura wo tina so na maka kire nsa Apostle ye de afrɛ me to me mfa manfo nsɛm to abontini o ma me audio se beda me fo so sakopem se nyame de be frɛ me esanse me ye honhom atwuma hwɛ wo solete mo social media ha bia me se fa hye wotirim if you cross see me sresre na me bo di se o ni pass me se ni pass me so wo solete me mempe wanim favor na mempe obi aso wanim favor asempa na me ka kire wo no nti se mesere kra na se me bo wudini at that time na nche se bepe wasem wo that time na nche se ma fall in love ama wo me wo ye bibia obeye ni minute bia no enam honhom na timi mo no opa de pa no opa nhira nti no always ni mesera kire wo etisi a me no wutwam kra na abo ma so pipe ene obi twam esisi akra na obi so bebo ma so pipe na wo tene na wo ni nipa no kra ko a me ye dey me wiase nyina hu no so oh we na bu me first nanso no ohunu se ni pass mesi bebo no turning on ni pass mesi ya dey ekun me the justice to justice obi ani se social media hanoma no me ne the first person a red make us red blue make us blue me kan jira we say ona ati se na ati se da bi o medical aka kire mo ena da bi America no dey fe se yi patisho du kwante nyese me ne ye fami boni dan na no nchese me penase no nchese ne nkwase asem ne ni nsem hunu bi e wadie no eno nchese ma back no anasa me ne da bi me ne obi answer wo social media ha wo enti wo a wonnim na wodini be pie firi menum na obe ye ho se ase wodi bem ase wo de wonya me boni dan masa metani aso mu se jata achi de be okra Apostle Antwi enti unia wo pese wonya wo favor wonya wo wanim unya manimu adomo a mekasa ye din na hye ho mekasa ye din na hye ho Apostle Antwi ma meka semba akwanche wo ni Ng3g3 me se me kura mo se kohua na me de mo ba hwe wo ma pae se apayan wo bodam me kan wo se me boa
Wona wo be ka kire mo se adu ba chi wo mu bi adu ba chi me ba ne wo adu me de ka kire so wo ye man of God emompo wakopa apo wo so be mpa life necessary Jesse be we wo ne life mo a wonu obi a obetimi am because me ka say kra papa bia woni social media fantasy me etimo na mo be hunu de ekoso wo social media na mabo na mane enu ntina me ka say papa wo so be mpa nipa we frɛ no ho so wo ye bosomne eti se wo free se nyame ehunhum na wo de ye adwuma de ono kware ne se fa se bosomni no ntimi mie na no mpo nka nkire wi ase nyina se wo waboa ne da wo waye bia ma ne da no wo da so do life mu de wo kwa anim guase mu sa ye den because anim guase a wo gire social media nyina won na start ye wono ana start ye no oguso ebu anim ase because me tell me baby no so mo start an gada mokia anka me ne papa wo so bempa me ne woni asem esansa wo hye nkom na me so me hye nkom etu unu ya obehya won komo na me mba behya me nkomo a de nyame atwa akere me ne de nyame atwa akere wo de beto na me de me de beto ha eno nche se watching his back you watching his back because mo hwe wi asefo na mo hwe mo church members ena me so nyame yi me se me hwe mo asofofo ne mo chi mamo enti se nyame yi me se me hwe mo asofofo ne mo chi mamo ne se mo ye nsem hunu na bibi fa ya eno mo nko hye bloggers achi mo nko hye amanfo enti mo aye na magye mo ni so nta paso entwe aduru wo so na ofu so ye guy na ofu so wo de wo ho na ofu so wo be bubokin na wo be sori anopa be yes amanfo bia be bubokin na ya beka say oh perpetual do obi a was start me bia cannot finish me obi a was start me bia cannot finish me nta paso entwe ma me kan ba konkyero me kwa adwuma ko pesika ba wapodam wo ma me hwe wate nhunu sa wo yere ayase but damn, who dare you? Who coming from you? Me see my son. Yes, who say Nra? Ghana need. Any sister goes on my mechi. There be mama mechi. Me that type of nipa bia. Me chimu ko baby no krewo. Wo bulu obi na me hu sade na wo ye no. Wo bulu nipa na mabuasim. Wo mo se magiwias ni ntokwa bia konda. There be age wo mo from hu se Christopher. Because me see me gina nyame side. Nti sa apostle ntwe wo bai na wo mfra wo hu so wo ye Kristoni a ena wo te se biscuit mo se de me kan ye na wo te se kokobo mo te se de me kan ye na wo te se achim se chapala from te se de me kan ye na masa I'm not going to dare you me kan wase me mie ma no nka bibia nkyerɛw because omo de minim so mo ye wiase for no beto share me so ena mo bedi omo nsem hu nene adane kenten eso wo mo ena mo sensu oguma na enwinu gu omo ho entime nya den enka o mapampam yes. That is Pep D. Mi nyankopon wakasa. Eni ti medika dia to ya. Sa me bana me ne wo sere ma me ne won sere. Eno nche se me pi wani favor. Nobody can help me social media. No. Me sis kwamboni nobody. Me sis kwamboni adom ni nyame a wafre me no. Me gire justice. If you kwa monko na monko bi sister coach se me wani me akasada. Monko na monko bi sister coach se wani me akasada. Monko na monko bi sa ye papa ya kwasi ampeni wodi ni audio so abre wo waba bebo America ni nto wonto ho no ko bisa me papa no Ghana need president so woni me akasada even kura na yire so no oba fefe maami buroni munko bisa so woni me akasada apia nyame hira ba bia wo bia enna wo kan wo so woni me akasada etu wo apostle Antwi unya manim adoma me ne wo kasa wo na wo de nsem na wo de bre wo no beti free said amanka do no te free wo ho no enna waka won nsem no waka won nsem wasia bebubu audio so awode bre me wo fo wate woni ngege ko ya wo ba ya obeka asem no me tamwa mo pna ne a mo hu sa apia bebre ka asem wo na wo ma me huni ye se na papa hu ni mo edi enti na ngege ho po chechecheche edi enti na du be eche ho po chechecheche no okay papa no kro wakanya asase me hu sa papa no wo do ayi bi abre wo me hu sa papa no wo na wo ma me hu sa papa na asem wo kam na me se na sa papa no wakanya asase enti papa wo so bempa wo free sa won sa ase edi enti na wo be di jimi fu ngege achi na last minute wani makogu ase na we mu hwire so papa na mu ye kriki ni nyina ye ba me de me ba be gira ba bia no kore wo because me nim de wo papa wo so bempa eni ngege ntem achese wo sister kwasia ena apia bebre ka dia beto so no apia nyame nhira wo me de wi ase woni me wasem kora ne duru no kora na obeka no kora me nso so me baake wo me nya nipa that type of nipa say e bia be na wo a obetena social media ha na obaye wa adwene se wonya me bone ena me ma ye obone no masa me ba bebo wa power wo yem behyew me ba bebo wa power wo yem be dey e behyew esanse mo sori atia me de mu oden all in the name of papa wo su bempenti mo sori atia me de eni mu oden
All in the name of Papa Usubempa. Agrada me yene day. Obafo me yene day. Munko bisa amai mo se me ye omo day. Mun bisa bije se me ye omo day. Enya mun nyina mo tani to me enemy. But me onyame a wafrɛ ne adom ne wo me mu ntino. Won se me mfo obi asem nya asem. Me mfo obi asem nya asem. Me po obi asem because me ye mother. Etu ujima wa watu anam suma jiwa wa watu. Ba wo ye wadwo so be ya aggressive for me anam suma ya aggressive for you. Enye so obi aye made me nkai o. Me ye nipa. But Bible say duru baby ye mfam fom so onye dey. Enche. Etu ye wiase ni amede che wontem. Social media ha nipa metimi abie ma no. Aka said that time and somebody bobo wo yi ni hu firi mu quick. Any dey be biscuit. Wono na metimi abie ma no aka se tamo mu gada nyina bo mo ho ano no de oyi ni hu firi mu fast any biscuit. Wo Sɛcrɛts no play game kura na biscuit anso cameraman da. Ne dia no so wo de caption ba wanso cameraman da. Enti Papa Usubempa mental de wo mani pa ye me wasase we so no papa se wan kasa Ng3g3 eni kwase abema na apostle be di twa na papa de me di be ye wasase we so second time no wan hwe ye mouse wa jinse wom wadwene ye o se ye papa bomomi aba waso dem ti wawie wadwene ye so ye papa Canada Japan aba waso dem wawie mesi me be baage wo so a woni apia case no me be baage wo so a wo ye mo be hyew because won kwasiafo mienu na se wo koma wo no Nkwasiafo mienu na omo koma wo no eno apostle Antwi na bai no wo kan nsem ne kire me wono na ama mahunu wo se engege na confirm a kire se eyampa se asane de no kore papa nsa hyase na mo de bufo na se mo afiri mu na se mo kwa mo nkom ba bia na we mo be so ne tia Ghana need say na wo papa no odue na so wo nyame nipa e be take you honor obe ja hanu na mo kasa ne me kwa ba anwumere mu nhya ye life and colored. Life and color. Sister Kosu ni Ghana need. Omo nhye mechi. Obiye ni ho nhye mechi. Mumisa omo se hwan na ne mekasa. Me sis kwamboni me nyamre sa o. Me kunu kwamboni eni se me nyamre sa. Because enema mo dia yem wo social media all in the name of Papa Usubempa. All in the name of Papa Usubempa. And confirm no manya wa ahenyina ye all in the name of Papa Usubempa. Agrada na ni ho ni asem ni in the name of Papa Usubempa. Eni obegina ma no. Na se na asem ne kwata mo se ni Papa Usubempa mi ni din film. Mo na mo pagya asem ni because bibia be ko bia efri Papa Usubempa so. O call yourself as a man of God. O call yourself as a man of God. But bibia ko wu a ekra Papa Usubempa. Bibia ko wu ekra Papa Usubempa. O ko pe dia na apia naked. Na ko bia so wo ye nyame ni po. Mo hu se ma bo pe tia obi da. Mo hu se me ni obi akwa ye adwuma hyehye da. Mo hu se ma ka bibi me kwa akopesi ka ba ene mo nhia me na Papa Usubempa. Ene ne kwase ampani ni eyi no apostle peche ene na eyi no engege no mo beti paw mo beti mo samba ene onyame nhira mo no onyamo kese mrs kwamboni twibo kodua number 2 aha ene onyame be ma memere na me de ayede asie mo ma bye. Well, I was a force who yes of Maame Pep Donkor and Atmusena was so jar or can I drink that ye apostle Antwi and nature Mamiga where he tell can I drink. I hope so good TB. Kyie-Duah find some Ɛxposɛ artist and nam so artist of Maame Pep Donkor both for about bontin and be canadrin and the actually apostle Antwi Mamigege and artist a year Reverend Usubempa. Kyie-Duah said him can no na fi wala like video no so na bibia kama subscribe to no so no amia so na ya doma na e won channel bell no na no so amia so kama e di amame Nyankopon onsha no nyokese ha ye Inside GH TV Accra.